Эй за бүгд сайн байцгаана уу? Хэдүүлээ God of War тоглоомоо хэдүүлээ үргэлжлүүлэн тоглоцгоё. За хамгийн сүүлд чи хэдүүлээ Мимирийн толгойг тастаад тоглоом мандуулсан санагдаж байна. Ер нь монстр дундаас энэ хамгийн гоё юм аа. Манготой. Энэ хамгийн их уудаг нь гэдэггүй. За. Scare up that alchemist what needed finding? Яах гээд ирлээ. Заваар яв шүү дээ. Boy, what is the path back to the witch? Мимирийн толгойг бүр хав хар болчихсон шүү Do you remember the way back to the witch from here? That way, behind the big statue of Thor. дээ. Behind цаагур юм байна. Йоо, энэ тоорыг хараа. Тоор юм байдг юм л та. I wish we could have gone on a trip like this with Mother. She could fight, couldn't she? Шулмын агуу. Yes, she fought beautifully. Сумс руу гараа гэл яг жоох хөвгтлээ гэдэг. Яг л жоох хөвгтийн хийдэг юмнуудыг дөөрэлгсэн байгаа хөөх тээ. Айгуу сониуч маниуч тээ. Аман зүгээр байна гэж яахгүй штэ баг. Энэ дэр яг энэ хэсэг дээр Hey, if you can dock here. аман дугаа байгаа гэх юм. За. Хэдүүлээ шулмын агуу руу Dropped. When the serpent rose. Right. I knew that. шулмын агуу руу ороод ирлээ хэдүүлээ. I know she's really powerful, but you really think the witch can bring a head back to life? She seems competent in her craft, and we have nothing to lose. If she can't bring it back to life, can we keep the head? No. But you may feed it to the fish. Okay. Би түүнийг хүч чадалтай гэдгийг мэднэ л дээ, мундаг гэдгийг мэднэ л дээ. Гэхдээ арай ч хүссэн толгойг амьлуулж чадах болоо гэсэн чи мэдхгүй нэлээд хурган чадалтай юм шиг харагдсан шүү дээ. Тэмэрхүү юм чи. Тэгэнгүүт нь хэрвээ амьлуулж чадахгүй бол хэд хоёлаа толгойг нь авчулж болох уу гинэ. Үгүй. Гэхдээ чи загсан тоолж болох энэ толгойг гинэ. Загсны хоол олгож өгч болно. Switching! Шанаатна. I think you got him. Танаа алдсан юм шиг байна. Мэдчихээн. Би алдсан. Энэ үү? Биш юм уу? Энэ юм уу? Аяш яахан зүг байсан. Down two to go. Дахиад нэг хоёрыг I bet this'll lead out. өсрөгнэ. Turned back Aesir. Guess the gods aren't welcome here.
Эсэр зайл гинэ. There he is. I hope he remembers us. I hope he remembers us гэсэн. Тэр гэж энэ Чарли хэлээд байгаа юм болоо. Хий. Wonder who wrote this. Нэг юм бичсэн болоо. За. How's it going, Charlie? Is there a witch friend here? What is that name? That's what he told me it Яадаг нэр юм was. бэ? Or what it sounded like in my head anyway. Charlie. Надад нэг иймэрхүү сонсогдсон юм аа миний талгаанд. Чарли. Сайхан төвчлээ. Дээрээс сонсон юм аа. Тэрийг үзлээс гоё юм аа. What does it say? Энэ юу гэж байна? Yes, sir. Say their neat things upon all who trespass. Sater нийтинг гэж юу юм гээ. Тэрийг л альбарлах юм. Энэ юу гэж байна? Read it. Sir. Death to the Raven God, Lord of the Hang. Raven Хэрэний бурхан өгөх болтгоо гэнэ. Нэмэрхөө. Арай гүн болоо, арай муухай арчиж шүү. Аах. Миний орчуулж байгаа юмнууд 100% үнэн биш гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгж бодож байна. Тэгж бодож л үзэх хэрэгтэй. Father, she is here. It's so good to see you again. I knew you weren't dead. Hello. Oh, can you bring a head back to life? I'm not sure I understand what... Wait. Where did you get those? Чи надад хаанаас авсан? The arrows. Give them to me. Now. Яг They were одоо. a gift. Do as she says, boy. Тэр энэ юу байсан? These arrows are dangerous. They're wicked. You find any more, you destroy them, understand? Нэмж ийм юм болох юм бол чи устгаарай. Ойлгосноо? Do you Чи understand? ойлгосноо? Say it! Хэлээч. I understand. If I see them, I'll destroy them. Би ойлголоо. Би харуул бас. It's all I ask. Forgive me. Миний хүсэж байгаа ганц зүйл Please, take байна. my arrows in their place. I have no need for them anymore. Миний сумыг авал та. Надад хэрэггүй гинэ. Яагаад ингэсэн байж болох вэ те? Энэ бас бодхол өстэй асуудал байгаа. What's this about a head? Энэ толгой гэж юу яриад байгаа юм бэ гэсэн чи. Do you have any idea who this is? Did you kill him? At his Чи хэм болохыг мэдхүү. Чи алсан юм уу гинэ? request, Өөрийнх нь хүссэн. claimed you could revive him. Me? Тэр Are you sure you heard him right? Тэр чамайг амьлуулж чадна гэсэн. Please? Гойж. Take him to the table. Хэрэн дээр. Pamela. It's been a long time since I've practiced the old magic. Hold him there. Let's have a look. Well, thankfully his head hasn't decayed much and his brain is still intact. Nice clean cut. Сайхан зүссэн байна. Cutting Цэвэрхэн off зүссэн his байна. head of all people. I sure hope you know what you're doing. Now, hold his head under the water and don't let go.
I mean it. Усанд бариад тавьж болохгүй шүү. Дүрж идэг нэс. That's enough. Батна. It worked! Let me see him. Mimir, you there? Нэмэр Yes. байна уу? Тийм ээ. Good. Oh, Түй. hello, Freya. Been a long time. You look well. Юу вэ What Фрея? I did, Удаан уулзсангүй шүү гинэ. I did for them. As far as I'm concerned, death suits you better. I'd Би тэдний төлөө чамайг авилуулсан. Тэрнээс биш чамд бол өхөл илүү зохино. bow if I could, Your Majesty. Forgive me. Had I known the witch in the woods was Freya herself, I never would have suggested this. Freya, the Модны шолом Фрея байна гэж мэдсэн бол би хизээч ийм санаа гаргахгүй байсан гинэ. goddess Freya? You didn't know either? Sorry. When word gets out that Mimir is free, the wrath of Odin won't be far behind. You are God. Чи. Leader of the Vanir once, yes. But no. Ванерийн талгалагч I байсан. did not think it important to tell me. Are you really going to lecture me about that? Чи надад We are талаар leaving, boy. лекц уншмаар байна уу? Now. You're welcome. Муу хоортнаас зогч байгаарай гэдэнээс. Why did you do that? We cannot trust her. Because she's a god? Have I taught you nothing, boy? But she's helped us a lot. She lied. Some people value their privacy. Best not to judge, brother. When I require your council head, I will ask. Fair enough. Take me to Tyr's temple in the Lake of the Nine, and I'll get you to Jotunheim as promised. We know the temple. What's there? Only the last living giant in Midgard. You better to tell us the way. The world serpent? Wait, do you want to talk to him? Indeed. He speaks an obscure tongue more ancient even than these mountains. None are left in Midgard who speak it. Except, of course, for me. You do? It's true. You wouldn't know it to look at him, but Jormungandr is a sparkling conversationalist. Jormungandr амар тийм юу гинэ. Яриа хүн гинэ. Яриа гар гинэ. Hey, this does more Hey, than most decipher of the those time. Muspelheim runes. It also contains the travel room. Should we go visit the fire realm? Толно дараа. За юу гинэ. Хэдүүлээ одоо толгооны ачаар World Serpent буюу Jormungandrтай яриад дэлхийн могоо, авраг могоо буюу Jormungandrтай яриад тэгээд яаж Jotunheim руу очихыг асууна гинэ. Jormungandr тийм дээр үеийн хэлээр ярьдаг байдаг. За энэ шууд телепортлно. Go to the serpent horn. So, Mimir, why did Freya spin your face? No. Freya Speak of Balder. яагаад чиний He claims nothing harms him. нүрлүү нулимсан бэ гэсэн Aye, чинь. Baldur is blessed with invulnerability Балдурыг яаж алах вэ гинэ. to all threats, physical or magical. Most Балдур нь юу? Бүх ич эдийн болон биеийн гэх юм уу? Physical бүх of a damage god. нь юутай гинэ. Everyone has a weakness. Not him, I'm afraid. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. You just said that, Mimir. Did I? What is the source of this power? Амар юу байх те. Яагаад гинэ. Бүх нөгөө нэг юунаас physical болон magical damage хамгаалдаг гэж байгаа. Тэгсэн чи бүх бурхан л сул талтай байдгийг гэсэн чи. Гүү баха. Балдур physical болон magical бүх юмнаас хамгаалдаг гинэ. Шууд дахиад хэлж байгаа. Well, as I recall, it involved a spell? Mimir?
Ямар Parts of нэгэн my brain must still be coming back to life. Just need a moment to finish waking up. Hope he's not broken. эвдэрчээгүй л байгаасаа гэх. Яа хаанаас хүчин ирд юм бэ гэсэн чинь. Юу гинэ? Ямар нэгэн How do we speak to the serpent? There's a horn on a platform at the middle point of the bridge. Take me to it. Finally, that I horn. need that alchemist for something I'm stewing up for you. If you're smart, you'll find him. тэр нэг ядаргаатай юуг нь олчихсан. Later then. За энэ дээр юу байгаа? Хорн байгаа. Ой, хэсэ гөрүүлэх шигчлээ. Йоо, талгаар гаргачлаа бүр. Good. Now put my lips to... Яаж үлэх юм бол уушиггүй байж ш. Йоо. Үсэр амт юм аа. Ай. Why is he doing that? Odin had that statue made in honor of Thor. And seeing as the world serpent absolutely abhors the fat dauber, he was probably sick of looking at it. Харсаар байгаа залхацсан байх гинэ. Doesn't that hurt? Well, he and Thor have a bit of an unpleasant history between them. Or they will, anyway. So I guess waking up to see it was worse than the thought of lumps of solid stone passing through his gullet. You want me to ask him? No. Our only concern is Jotunheim. Яагаад ер нь Торын хөшөг ингэж вэ гэсэн чинь энэ хоёр Тор энэ хоёр чи таагүй харилцаатай хүмүүс л дээ. Эсвэл таагүй харилцаатай болно. Яг бос юм уу болоогүй юм уу болох юм уугүй юу гэдгийг мэдэхгүй. All right, wish me luck. I've still got it, lads. He remembers me. Why you? Oh no, that's not right. Makuna untun kun. Ahon ekono tunno vunora. He knows the pain of your loss. He will help you. Efniun Fogua. Curious. What is it? Oh, nothing to be concerned about. What is he doing? Making sure we're headed in the right direction. Listen closely now. We need two things to get us into the land of the giants. First, we need to learn the travel rune that opens realm travel to Jotunheim. За, юу юм гинэ? Jotunheim руу очдог тийм travel rune гэж байгаа юм байна. Тэрийг нь олно гинэ. Second, we need to carve that rune into the special gateway. That one on the peak where we first met you? Correct. Except the giants, in their infinite wisdom, saw to it that no ordinary chisel would do the job. Only the tip of a magical chisel opens that gate. Luckily, I know where it is, and it's not far. За, юу гинэ? Хоёрдугаарт болохоор тэр юм хаалгыг нь онгойлгох тийм цүүц хэрэгтэй гинэ. Тэгээ тэр цүүц нь хаана байгааг бол мимэр мэдчихэж байгаа юм байна. Now that, you thought I said you were friends of Odin. You'll forgive me. I've never spoken the ancient tongue sober. Ягаад Wait, ихэд нэг look! ууралсан юм бэ гинэ. Тэгсэн The чинь юу? water's dropped even further. You can see more of the realm towers and statues.
I haven't seen new places to explore along the shore. Where is this chisel? Find me a boat, and we'll go from there. За. Хэдүүлээ цүүцний ирэлт гарлаа. Чизэлний ирэлт гарлаа. Хэдүүлээ байна штэ. Тэс юу лээ? Анти ирв штэ. Иш яв. Йоо, нүсэр юм тийм аа. Яа. Мач. Хэдүүх. Хөөх юм те ягаад ч гэх юм те. Ah, I can read what this says now. But it's a name. Нэр байна гинэ. Air. The name made it light up. Юу штэ. It's the name of one of the Valkyries. Valkyrie That's quite Valkyrie curious. нэр. Air гэж Valkyrie яг. Abandoned ship. Энд юу вэ? Баахгүй шүү байна. Тэр өөр юу байна тэр улаан өнгөтэй юм уу? За ямарс явъя. So when we get to the boat, we can either look for that special chisel now, or go exploring for a little while. I'm happy with whatever you want to do. Чизлээ авч болж чинь эсвэл Right there. Ah, what awful pest. чизлээ авах гээд явж болж чинь. Эсвэл сайхан скор хийж болж чинь. Fire from behind. Араас хараад байгаа юм биш манай нэмэр. They barely touched us. За хэдүүлээ энэ дахиад нэг гейттэй очиж байгаа юм байна. Look here. Энэ юу вэ? Yes, sir. Газар зураг юм шүү. It's some kind of drawing. Maybe a map? Oh, maybe a treasure map. Treasure map гэнэ. За энэ юу юм харъя. New dock. За dock ч яах вэ? Энд юу вэ? Хүрхүү. За яах вэ? Марал явъя те. Булхаа цаад яах вэ? Булхаа цаад байгаа чинь байхгүй л те. Манай Брок Синдри аль нэг нь зүгээр л хүлээж байгаа байхгүй. Синдор юу штэ. Have you made it out of Fafnir's storeroom yet? Фафнир л Oh, байсан. what brings you around, friends? Шууд юм эпик юм гараад ирсэн ба шүү. Рэр гэсний араас шууд. Хэдүүлээ нэг юм олоод хийчихвэл тэгэл тэрийг сүртерийн юу байна. Синмарагийн синдер. Синмара гэдэг чинь сүртерийн авгаан шүү дээ. Эхнэр нь сүртер чинь fire giant, галын giant. Muspelheim Eye of Power. Зөө. Buri Frozen Shard. Энэ legendary. Legendary-н дээр epic байхгүй те. Sometimes the best purchase is the one we don't make. Where shall we begin? Заримдаа хамгийн сайн худалдаа болтол бидний хийгээгүй худалдаа болт байдаг юм аа And гэнэ. for the youngster? Well, when you do need something, I'll be around. Hey, Sindri. Have you met Sindri. Mimir? Мимэртэй You mean уулзсан. the severed head that keeps blinking at me? Please, keep it away. There is no possible way that's hygienic. Oh, that's nice.
Lovely to see you too, Sindri. Knob. Why? Is that a piece of my braided mistletoe arrow adorning your quiver strap? Oh, a little memento of your good pal Sindri? I'm so terribly touched. Оо яс хөрх юм бэ. Энэ хийсэн чи юу гинэ. Нөө найз Синдригийнхаа өгсөн mistletoe arrow-оор mistletoe самар юм юу хийсэн юм уу? Би сэтгэл хөдлөлчлөө. Be careful where you're going. Хашаа явж There's nobody байгаа. nice out here anymore since all the people left. I mean, I hate to generalize, but mostly they just try to kill you. Good tip. Боломжтойгоороо энэ хавар үлдсэн хүмүүс бол хамгийн нөө юу эвгүй хүмүүс нь л юу үлдсэн шүү. Тэгээд чамайг алахыг л хүснэ гинэ. I know it's not my business, but if I were you, I'd wash off that symbol painted on your neck. We were told it would help protect us. Was that a lie? Oh, no, it's a protection stave, all right, but you can't render that pigment into paintable texture without blending it with boar urine. And is that really better than death? Maybe a little. Well, it's your neck. За тэр би л та хоёрын оронд байсан бол тэр хүзэн дэрх юугаа стевэ угаах байсан юм а гинэ. Яагаад энэ чинь нөгөө хамгаалтын юм шүү дээ гэсэн чинь. Гэтэ наадах чинь юу зэрлэг гахааны шээсээр зурсан байна гинэ. Фрея зүгээр манаас шатцсан байдаг юм. Оо, бүр ийшээ гарч ирж болдог аа. Энийг авах гэж байгаа юм биш үү, тэ? 1000 цаас яах вэ? Хэрэгтэй шүү дээ. Бид хоёр шиг бадарчин хүмүүст 1000 цаасаа хэрэгтэй. Ийш явах юм уу? Айна шүү дээ. За нөгөө талаас гараад ирж байгаа шүү. World Serpent. Ингээд хинлөө шууд бууж болох юм. World Serpent-ийн scale гэдэг байгаа шүү. Тэрнийг ямар ч учиртай юм. Хайрс scale чи хайрс хад аваа. Йоо нара загаснаа төшөөрхий. Гимтдэг юм байна. Дэмэж авдаг юм байна. Now where should we go? Айдуу хаашаа явах вэ гэнэ. Оо. Тэгвэл чи Valkyrie-ний консулын уулзалт хийдэг газар нөр ирж байгаа шүү. Yo, Could it be? The Eight Thrones. Stop being coy-head. Do you know this place or not? Mimir, the smartest man alive. I know many things. Well, whatever this place is, it looks important. To who? There is little of value here. За, ямарчсан юм. Дараа нь юу ч хитүүлээ энд ирж Valkyrie-ний хатантай байлддаг ийм газар байна. За, дараа нь ирээ те. Valkyrie-тэй байлдах чинь одоо гоё шүү дээ. Хамгийн гоё юмнууд нэг шүү дээ. Ой, энэ даар юу вэ? Даагуур нэрт юм бэлтээ. Ирэхгүй энэ да. Яаж ч вэ? За. Now where should we go?